Mbeta wa Elizabeth Karambo Kailemia ndaciarirwe Meru Hospital ende njeto Magondo ntakira ciari bakwa late Ntere Mbogori Honorable na Jean Trende Mbogori mami umete Kaga ndathoma DEB primary school yetawa medium English medium ndekirwe boarding echukuru ngetwa Maria Goretti primary school 5 na ndathomera mwaka 7 rĩu standard itari kweja twathoma mwaka 7 tukathiria na CPE ndathiria CPE ndakuruka bwega muno ndetwa chukuru etwa Rimuru Girls School ndathiria mwaka form 4 etwa division 1 division 2 3 and fail na ndeu ndari na division 2 njega sana kuma uro ndetere form 5 and 6 Highland School irondetere Kenya Science Teachers College again thithia course inge secretarial ira ndathitherie Kianda College ndanguge ndambirie Kenya Power gwa ndende kwake Diocese of Mount Kenya South muchara joko ya mbere jwari ngiri emwe na magana janana na jwari mbeche nyinge muno oni ndacherwe kenda kuruga nkorika ndi miaka mugwanja nda of course ntare allowed gwetariko nyenda tunywa achio ndaje ikwache imamba mbira na baba ndaje ikwache amaigo kenda ndugira baba kwa stew kwa mpendete kuruga nyoke janje kwa kanya wake janje kwa nduga ningwa na njara ciakwa irio bira mpendete itorigo na matumbo kwa mpendete blues country music eumiga gwarinya it gives me a lot of fond memories we kange ndendete na boyfriend yoko no chokera ngura tawe Dr. Kailemia na ndo kange ambinaira kiss an angel good morning you got to kiss an angel good morning well na manto jaja una terga o kaina ko indo ini senbigo kiringa drama wa Kenya ntiga gwore chuga mukoro kwa by the way twachemanirie inyatethirite university ndaigerwe aria kimero ndamuria harirwa kimero eteka ndamuria kwe mumiru ambera ndamenyana ndi mantu went kumenyana tu mtu very polite nimpendete antu polite ate mantu amainge kwa ukikyo ndamwendere nuntu atari abagubagu mwathana tutharimire na ana bathatu ndina ana bangi baire nyathe tubako ciara no nimbarerete kuma betwana kumdadapti gendukira ndikana ntiurairwa ever indekani nimbuga ndina miaka ukende kwa kuma 7 ya mbuga to 12 baba kwa ari musiasa kwa unyate atwamona njamono no amberirie siasa tuticiari riu mami atwira na the fondest memory ira atujukagia ntukwe kimia atukia for a ride na ndira etatuguria Fanta kau kari muromo na nyana ndimbigo ka Fanta nkunda ka Fanta nkarika na babo kwa netirwe and that was my fondest memories ngari kwembere of course te undagurite mukuru kwa ere Isuzu kasuzu nyana ndikare orogurire na gekirikana kaunda bwega na ndikare o inkona nkaigwinya jampombo kujukia kairi kala kwere my favorite purple tuwekara nguo according to the season kena indina wetete weta na jeans why can't you be decent nyare wetete kanisene na wetete mubirene ekira tutambuka nginya nao tu mubirene tuta rugged on tijona tuta wani nyani ndekaira bukathwani antekira ora mborire mwekorwa challenges ora mbwire mwekorwa challenges nyandireta through challenges kwithirwa wengugine na kwithirwa wena twana tunini is a challenge bua te